Bayo yung mayaring klase ka rin pang publikong eskwela, may katanggap na lang antimong allowance para king tutuking school year, ding estudyante kimbala na ning Bacolor, Pampanga. Itilalam ng Educational Assistance Program ni Lokala Kapanibala ning Bacolor. Mahigit 2,300 na grade 7 to 10 students ring may benepisyo king programang iti. Mumunang bisita daing San Vicente Pilot School, ang poing Portrero National High School. Yeah, this is only part karetang kikatamo din ng financial educational assistance kareng grade 10 to grade 7 to 10 students in Bacolor. That includes the resettlement areas na apayabot tamo ing lingap na ning kikatamong balen karela yang resettlement areas. Bistat man di takyamu, di mutyamu, pero makayan tabi ya karela. Kareng kasing grade 7 and 10 tamo, halos miscellaneous mo yan kareng kikatamong public schools. Agpangpaking alkalde na ng Balen ay Mayor Di Mandato, kimpa mag-umpisa na ning kiyang termino, metong ning edukasyon karing tututukan na. Yeah, part of our 9-point agenda, yung talagang edukasyon metong iya. At sabi ko nga karing, kung siya lang po kayong Vice Mayor, talaga we invest in education. Kasi metong yung kapadwalan ko, the key to success is education. At yan din ang anak tamo ngayon, kailangan mayari lang talaga yung pamag-aral. Bukod yung financial assistance, nakala mo naman kanong programa kakasaing LGU para karing estudyante, pengari pong mestra bang pasik na nga ng edukasyon kimbalen. Yeah, of course. Active naman po rin katamong Parents Teachers Association balang eskwelahan. At itamo po punta lang tala, akakasabi tala, whatever yung asaw, tamo karela, lalo na yung school board, tamo po, directly they go to school. At pwera katang school board, syempre, yung antabi na ningkaya katang local government unit, karin balang eskwelahan kimbalen Bacolod. Dagdag na pang dato, alila dapat paboren ng pamag-aral, anya naman natin yung mensahe para karing estudyanteng Bacoloreño. Ini po, we invest on education. Importante, mayari lang yung pangarap tamo ito. Uling kapanwalan ko talagang isusi na nagkakaluluan. Insusi para masenso yung anak, kailangan mayari yung pamag-aral. Yan po yung importanteng panabilin ko. Karang kaya katakamong anak. At sabi ko karang anak tamo, nung bisa lang masenso kimbiye, makasulat sa yan, honor your father and your mother, and you'll be having happy and successful life. Samantala, magpasalamat no mating estudyante uling financial assistance, ang kanilang atanggap, apan nalidala ang gamit para kitutuking school year, ang pangmakasawap ibawas yung gastos king kanilang pengari. Yes po, sa likod ko lang po. Banta po kong pandagdag kung nanuman po yung kailangan ko king pamag-aral ko po. Dakala salamat po kang Mayor Di Mandato kasi andyang baski pa paano, adina na kaya pong financial para ining coming senior high school po, at kaya pong pandagdag panyaling school supplies, patak. Yung din pong pangari mi, alin na po magkasakit, kumbaga dagdag na mo pong magkano, banta pong masalese na po yung pamag-aral. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.